ngwana ke go setse go dumedisana re ba khurutshire go se tlang botsadi ke tle go bua ka mme Makabelo wa Nnake nna ga ke tse ko New Naledi nna re ba re kopileng ditsha mo Gaborone West gore nna ke mmone ke be ke tshwaragane le ene le mme Mankile ke ka lebaka la gore irile ka 1984 ka October society sa a re go motse burial society ene yo emeng fa yo a leka go sibula a tsamaya house to house ke simolotse pele ko no respect e beng gone ko 10-2 ko mme Makabelo o neng a nna teng ka kopana le ene ka ba ka kopana le mme Mankile ka ba ka kopana le mme Madibebe ka ba ka kopana le mme Mangisi na bidiwa wa boloka Mangisi ne le leloko la rona o ile a re tlogela a tlhokagala ka go tlhoka lesego ra simolola go tshwaragana gone go ha ne re le mo lekgotleng lone le ra ka ke simolola gore re tshwaragane le bone mme rile ha ke ntse ke mo leba ka itlhela ele gore ke motho ga a botlhale thata ga ka ke a thuba lekgotla ebile motho o ka tshwaragana le ene ka moraka re nna ka ekete o botlhokwa nnana ha re ka tshwaragana go ka nna botoka anta re mmathandi o kae ka re o teng ra simolola go tshwaragana gone go tshwaragano ya rona e simolotse hela ka madi a mannyane a 100 pula ha yo mongwe a nna le tiro ko lapeng re montshetsa 100 pula ra simolola go rekallana dilwana mo teng ga dijarata tsa rona ra tsamaya jalo le ene tota na re tlhokomela gape o na le sekolo thata mosanyana yo a re tlhokomela yaanong nna ne re kgaogana ga go 5 roses ka gore o na e tlhatla ka re nna ga nke ke tsena ga baby ke tshaba gore ke tle ke tsene ke ga e bolaya ana 5 roses ka moraka re chaisa nnananya tlhatla go mo go nwehela go sena swikiri o nwehela gore o tlo se kwa nna le malwetsinyana a mangwe a harologanya ra tsamaya jalo le ene a re tlhokomela re ja ko gagagwe le ene a ja ko dijarateng tsa rona ra buisanya gore bana ba rona ba tshwanetse gore ba re itse le bana ba gagwe ba tshwanetse gore ba re itse hela ka le bona gompieno bana ba gagwe ha re tsena ba bona gore mmamogolo o gorogile le ene ga a na tsena ko dijarateng tsa rona bana ba rona nne ba bona gore mmamane o tsile mo dijarateng tsa rona ba sa mmegele ba mo tsaya sentle ga ke batle go tsaya nako e telele ka gore tota hela go gontsi ka ga nne re tsamaya le ene ka teng go ka tsaya nako e telele ke a leboga motsadi ya leboga mme Mara Mokate ke tla kopa moemedi wa bana ka leina le lemata la Kgosi Jesu Kristo wa Nazareta. Amen. Ke a le leboga ka tiro e le tshwereng ke dumedisa baruti ke dumedisa ditiro tsotlhe tse di gangwe le makgotla otlhe a na a dirisana le mma rona ba bangwe ba ka makala gore segatlhogo se ke sa mohuta ohe ka lebaka la gore ga le nkitse mme ke ngwana wa lelapa ke ngwana wa ntlha wa ga Makabelo ko Lerala batsadi mma rona e ne le motho yo o lerato thata ga go bogologolo thata ke mo itsile
mme hela e rile ga re ta go kopana re kopantswe ke bokgaitsadiake nako nngwe re le ko lesong le ga rangwane ko leselepole re batho ba leselepole re bo rantolo kgwasiwa ko leselepole yaanong ga ke sena go kopana le bone ra itsena bone home ra ba ra rulaganya gore re tle go kopana mo lapeng ka nnete re kopana mma bona a mpha lerato ga e sekware ngwana yo ga ke a moamusi nna mpha lerato le letona a re ga lerato le letona le mmua hela jaaka a ntse yaanong mme hela baruti ba me lepolaile maabane le nthomile mokwata ka gore ga ke a bua senna ke tshwanetse go se bua ke motho le ke tsamaelanang thata le ditemana jaanong mme hela ke ra ke bue temana e le nngwe hela ga o nteta mo tsamaisa tiro ka gore mma rona ke motho wa kereke temana e ke e gakologelang sentle e gone gale mo go tshelo le e reng bona ke toga ke ta ka bonako mme tuelo ya me ke itshotse go ta go duela mongwe le mongwe ka go dira gagwe kgotsa ka se ke hitela a se tshwere ra bona tuelo ya ga mma rona jarata e petse bontle jo ke bo bonang ga mma rona a bo itiretse ke a boleborela ke re ke buele bonnake ra bona gore mma rona o dirile jang o tshedile yang le batho o re godisitse jang o re rutile matshelo jaanong ga re tsene mo mothaleng mo leo bonnake ke a le rata go se ka ga nna sepe se ka kgaoganyana ebile go se ka ga nna le sepe se e le gore se ka lentsha mo tumelong tsa lona ka gore baebile e boitshepo ya re nka kgaogangwa ke le wena modimo le go ka nna mathata a ntseng jang le go ka nna malwetse kgotsana mogote jaaka re tshelela mo mogoteng mo nako ya gompieno kgotsana eng le leso tota le ba lwa mo teng le se ka la latha tumelo a re tshelele mo tumelong re tsene dikereke re joele makgotla jaaka le bona makgotla a hitha mma rona ke raya gore ile ga ke tsena mo lapeng le batsadi ka ithela e le gore ke le lapa le e leng gore le na le molao ga go itireleng gonega ke kopa gore go tswelele go ntse jalo ebile jaaka le nna mo mateleleng jaana nna le tswelele le tshwaragane le botsadi ja lona hele ya ka mma rona a nantse a dira ke tsa gore ke a utlwala le mekgwa ya lona yaanong ke bua le lona a ke re le a tshela bokgaitsedi yaka le mekgwa ya lona e nne le rutwa ke mma rona le seka la bona e lata go se ka lelapa le ya nna mapereko hele yaka mma rona re rutile ga re tshwaraganeng batsadi mma rona tota o re tshwaragantse le lona le lona ke a bona gore le a re rata ene le tla tswela le ntse le re rata dikereke tsa rona kereke ya me le ke e ratang le makgotla otlhe a dirisantse le mma rona ke tsaya gore la go ka pala mme hela re tla leka ka la Jesu ta ke se ka ya kgakala
modimo a nne le lona. Emam Chive o kala betu ya nong ke ba mekhatho mokhatho wa ntlhatsa nna ba le setting what ba ba imetsweng ke Mr. Benz Ajimabe le bone ba ba ipakala nna ke bidiwa mme Mafuroko mogoloweni mme Setswana se tla pala ka gore ke le English mme ke tsane le ene ka 97 ha ke thibelela mo Matebeleng ha le utlwa ke opela sefila sa lerato ke ene motho o nthutileng gore ga o nna le batho tshwantse gore o rate batho o tsene mo bathong o itsane le batho nne ke re ga ke kuba mo jarateng ya me ka gore ne ke bereka mo di-kitcheneng ga ke chaisa ka weekend ga le teng ga ke simolola ke tlhagola o tla mona a tsena o tlo tlhola a kharametsa ke riba a mpanne letsatsi lothe le tlhagole gore re be re hetse jarata a ba re ga o bona ke ikatumetsa mo go wena ke a go bona gore o nkgonne ke direla gore le wena o ntshwarehela jalo ke nna nne ke ja dijo tsa lapale ga na le bothata sengwe se sa motsa sentle o na atla ko lapeng kana mogolle jana le jana le jana gape ne re tshela monate go ne go sena o ka re le ga mpoleletse sepebe ke ra upe ke re o reng le nna ke na le bothata nna ne ke sa kgone go tla kwano ka gore ke a hasela ne ke tlhola ke kokometse mo lapeng ke lebile o tla re po ke tabe ke mo liletsa o ta mmona a setsa a tsena kante wa reng Mafuroko ke tabe ke mmolelela kana ngwana bo mme go tsamaya jana go tsamaya jana le gale ga ke iko e rile ka la bonne be le gore bana ba tla ko lapeng ga ba tla ko lapeng ya mme Mafuroko jana le jana le jana ke be ke tshwara mogala ka re ke a mo liletsa gore ke tle kwano go go ena a ba nthare kana sa le ke tlhotse ke go batla a ko itlhaganelle utlwe kwano ga ke tsena mo ke tlhela a ntse mo godimo ga bolao a tshwere ka seatla ke ngwana ga gagwe o monyenyane jone ga ke tsena re ne ke go batla ka gore banyana ba bane ba dule mme ne ke gopela ke palelwa ke go tsoga ke be ke mo lebelela go nte ba ga gagwe ne ke go bona gore go raya sengwe be re nna ba re le ntsholetsang le nkise toileteng ga re ra mo tsholetsa ba re palela re be re mmahatsi a ba re ke batla lengana gore ke lena be ke re a ke mo sa enga ke mpile ka gore le ka ke la go thusa gone ka sepiti mme bitsang ambulance e tle e motseng a ba re ne ke eletsa gore o ka re moruti o ka tla pele a te a nthapelle be ke gone nka yang ko sepatele ke be ke emelela ke ya ko lapeng ke re mme ke go tswalela dikuku ke to boela kwano gape ga ke santse ke le ko lapeng ke utlwa bana ba ko lapeng ba re kana go gale ga o tswang teng a go siame ke re bona ambulance be ke boela kwano gape ga ke tsena ke tlela go na le mme Mamoloi le mme Mandaba le ntate Ndaba e le gore ba setse ba mo tsentse mo ambulanceng ga ke mo leba na setse a latha tlhogo ka gore matho a mogolo ke a bona e be le gore ga go emelwa be ke re a ke tsamaye le lona ke ne ke di mo mosepeleng ke ya go gae ko Francistown ke ya thutong ya ngwana ga malome bana ba a jaaka o rile wa gae sala wo go ipakanya re tla tsamaya le ena ba ne ba tsamaya le ena phakela ke a phutha ke a tlhapa e le gore ba ne ba rile ba tla re ba tsena ba ntiletse ba mpolele gore ba tlogetse go ntse jang
ha ke tswa ko hokong yaanong ke emela ka re ke a emela ke a Francis Thabi ngwana a ba letsa kana mme Mafroko ba leditse mme re tselelete re paletse kole re go leletse ko sepatela ba setse ba leditse ba re tle le botsadi be ke re go siame be ke busetsa dibeke mo ntlong be ke tla kwano re be re ya ko Marina tota le bana ka gore ke tshitse le nne nako e telele e le nna ke re utlwana thata re tshela monate bona ha ke tsena fa o thari ana ne ke go kgetetse dimengo mme Mafroko tsa di go bulwe sokwa ga gago tsena ngwananyana morare di ditala di tlogele o tatadi tsa di seno go botsa a ba re monele a tse ka bakete yotlhe be ke rwala bakete ke tsamaya ka yone mo lapeng ka maswabi a re go tsena ko Marina ba re latolela ke be ke sala ke gakametse le gopeno ke tsene ke bolwetse Sehera ke tla go pa sehera go bagaetsho ba buile go ithaka nako eno ba bua ka ditiro tsa mma rona o na inaakantse le mananeo ta tona ta re mananeo a inaakantse le mekgatlho mme bogolosegolo se se nkgothatsang le go heta o na ineetse mo go keresete Jesu ke kgothatsa ka yana bone gore ke le ba thata le rona banana gore a re ineeleng morena Jesu ka gore Bible o itse boetere ke bua re a re mateng a santse a ka bonwa re mmitsa a santse a ka utlwa yaanong utlwa ke kgothatsa ga gone gore a re mateng betso ka gore ga re tshelela mo go ene re tshela botshelo ba te ba re kagiso ya e neelang ga e tshwanele kagiso e le ga se re ka re e neelang ka jalo ke tabo ke biditse ba mekgatlho ya neng a inaakantse le one gore le bone ba te ba bue se ba mo itseng ka sone mme o ta ba rata ba latela ke na le Setting Ward ka Mr. Benz Madimabe ra ba mo Bonanka jeno bane rekopanse kelera bonanka jeno rekopanse kelera era tola Jesu era ato batsadi le nna hela jalo ke le dumedisa ka lebitso la ga Jesu Kriste motlhodi wa go ke bidiwa Modise Benz Madimabe ke mokgatla ke tsalwa kwa Motshodi ke wa kgotla e bidiwa Manamaqote ka mophato ke le Tuku ka jalo go botlhokwa gore le ke bue le lona le nkitse ga ke thibela mo gae mo ke tsofalelang teng mo matebeleng mo bangwe ba ne ba dumela gore ke tswa go bokalaka gongwe ba bona boshibitswanyana go ba metso ya re nako nngwe yaanong kgosi ya tsile mo ba bona yaanong nna ke apere mokobolo ba re yaanong go abe go iregara gampieno batsadi ke a le dumedisa anke ke diege ke tla leka gore ke bue ka botswerere jo ke itseng ka jone mme sa ntlha ke tla kopa ba lekgotla le la bolekgotla ba le setlheng gongwe ba tsholetse di atlegela ke ba bone ga ba leng teng ba ba bonalang ke a ba bona ba sa bonaleng ba ka ko morago batsadi e rile ka ngwaga wa 2021
re le ba kgotlana e ya lesetlheng ke gore go tsaya gone ka ga go tswelela kwa go ra bo re ikopanya re re ga re ka be re le lekgotla re le ward ra be re nna re kgaogane jang go botlhokwa gore re atumalaneng go atumalana ga rona re bo re bitsana ka malapa re bolelelana re be re nna le moono tota meono ya rona megolo e le gore a re itsaneng re le baagisane mo lekgotleng la lesetlheng go itsane ga rona re lebile gore re thuse mo dilong tse di harologaneng nka bala di sekaenyana sa ntlha e ka nna se se tona twantsho borukutlo sa bobedi ka nna go itsane gore ga go le monate re kopane re bina re jive monate e ka nna manyalo monate e ka nna di-party jalo mo kgotleng re le baagisane re ratana re utlwana ra bo re re mme gape e le ga go na le botlhoko bo tshwana le bo ka nako tlo re le moono wa rona mogolo e nne gore re kopane e re ga ke tsena mo lapeng ha ke itse gore ke tsena mo lapeng la mo lekgotla mme ka jalo ra tlhama lekgotla le tota le e leng gore tota re le bitsa hela re ke bo lekgotla ra re ga o nnang teng mo lesetlheng o mo lekgotla le yo bapaneng le ene itsane le ene re ne ra kgobokana bangwe ka e le matshwane le re ikitse batswana ba ne ba nyatsa ba ne ba boela ko morago bangwe ne ra tswelela ra phusha ra tlhopha komiti ya tsamaiso re na le komiti hela e tiileng e ke le motlotlo mo bojaanong ke le modulasetulo wa yone mme gompieno re kgano le gore ra re this is an opportunity le ntswa re lela ke opportunity ya gore re batsadi mo lesetlheng ntwa e bolotse ra le bitsa ko lekgotleng la lesetlheng ga ke bone go se ntho iwa mme ke dumela gore o teng re kopana kgwedi le kgwedi go sekaseka mananeo wa rona re tshibunyanong kgakolola gore the next meeting ke e leng go ke a itse gore February yana re tla be re kopana ko letsetleng e la morago ga Rafish metopiki e mebedi ha re kopanna ka go mme re tla boa re anamisa gape bo kopana jo jwa rona jo botlang ka gore re dumela gore batsadi ba bantsi mo lekgotlele ba santse ba saletse go morago batsadi ke motlotlo gore ke le raya ke re a o se go itse ke mongwe wa basimolodi ba bolekgotla re ne re na le ene ke motlotlo go le raya ke re ene le leloko la rona la motia e se le leloko le le lofang jaaka maloko le itse gore ba lofa mo makgotleng a o se go itse e rile le ga mokgosi o lela ke ya mogala ga ke letsa treasurer ka gore kgwedi le kgwedi re ntsha kana ke 20 pula kana ke bokae re ntsha 30 pula ka kgwedi e le gone bolekgotla gore re bona le mathata re se ka ra itsa thata e rile ga ke letsa treasurer ke re treasurer o ntse yang leloko la rona re reka ko treasurer on tare a o ke o nnang a le phepa motho yo ntseng jaana mo setšhabeng yo e leng gore e re mogala wa ntlha hela mogotleng ya yo o phepa tlogela dibuka tsa go diphepo se ka re o botsa thata ke batho ba ba supang gore go santse go na le batho ba ba tigileng batho ba motia ba ba kaeletswang go nna sekai mo setšhabeng e rile mokgosi o lela treasurer on thare re tshikunyane ke na treasurer a ke re gore ba tseba go latela ba itse ba re tshikunyana ba mme ga re kopane gore re bone gore re thusa yang ke re ga re tshikunyana ke re ga go tlhoka le re kopane go na le tsamaiso ga ene le bogologolo ka be ke morile ka re wena kwala check nya mme a ba ira di-transfer e be a kgona gore madi a tle ka a rona matshediso ka e le maleba re le bolekgotla a tle ka nako because ne re bua ka leloko la motia le le itlhaloganyang go itsene le motho o itlhaloganyang rona re maswabi re ntse le nako e khutshwanyane because re simolotse lekgotla bošeng mme ke dumela gore ba le mo itseng le tlatla le motlhalosa she was attending the meetings punctually a reetsa go na le batho ba e leng gore re kgona go mmona le mo lekgotleng o bo o bona gore o ga se gore o na le rona o tsisitse mmele he batsadi yo o ne a reetsa mo di-meeting tsa rona jaanong ke ne ke batla gore ke boele ke re tshwaragano e bopa setšhaba ga go gope
ko re tla kgonang re le tšhaba re sa tshwaragana le Setswana sa re matlhaku goša mabapi ga mollo o tuka kwame chance ya gore o tuke kwa ga one e ntsi ga magodu a tsena kwame chance ya gore ba thubele kwa ga one bone bosigo bone bo e ntsi ga ba utswa dibeteri kwame ba tla ba di utswa ha rafish ha reginosi ke sone se re reng batsadi a re tshwaraganeng ba le setlheng re santse re tlo le bitsa ga re se re le tlhoboge ke bua ka lekgotla le le setseng le na le maloko ba le 33 ba ba tshwaraganeng re batla gore re latela yanong ko malapeng re le re eng lekgotla ke la lona a mowa wa ausi o robale ka kagiso re latlhegetswe e seng mo lapeng hela re latlhegetswe ke a dumela tšhaba ya Botswana ka kakaretso a re se leleng jaaka batho ba ba senang tumelo ba ba sa itlhaloganyeng amen ra leboga re madimabe